Минсу айтып атат, 안녕하세요 дейт. Саламатсызбы? 저는 이민수입니다. Менин атым Иминсу дейт. Туан жооп кылып атат, 안녕하세요 дейт. Саламатсызбы? 저는 туан입니다. Менин атым Туан. 저는 베트нам 사람입니다. Мен Вьетнамдан боломун. Туан айтып атат, 저는 туан입니다 дейт. Менин атым Туан дейт. Чүнку айтып атат, Оны нара 사람입니까 дейт. Суроо берип атат. Кайсы өлкөнүн адамысың дейт. Десе Туан айтып атат, Вьетнам 사람입니다 дейт. Мен Вьетнамдан болом дейт. Чүнку суроо берип атат, 학생입니까 дейт. Студентсиңби деп суроо берип атат да Чүнку. Анда Туан айтып атат, 아니요, жок дейт. 회사원입니다. Мен офисте иштеген адаммын деп жооп берип атат Туан. Бул жерде Туан менен Минсу да сүйлөшүп атат. 여기가 사무실입니까 деп суроо берип атат Туан. Бул силердин офисби дейт. Десе Минсу айтып атат, не, 사무실입니다. Ооба, бул биздин офис дейт. Анда Туан дагы суроо берип атат. 화장실이 어디입니까 деп суроо берип атат. Ажаткана кайсы жакта дейт. Туалет кайсы жакта деп Туан суроо берип атат. Анда Минсу айтып атат, 저기입니다. Мына бул жерде деп кол менен көрсөтүп атат, сүрөттө көрсөткөндөй. 여기가 기숙사예요 деп Рихан айтып атат. Бул жатакана деп Туанга. 이건 기숙사 열쇠예요. Бул жатакананын ключү деп атат Туанга. Анан Туан айтып атат, 감사합니다. рахмат. 그런데 저게 뭐예요 деп суроо берип атат. Рахмат. Бул эмне деп сүрөттү көрсөтүп айтып атат да. Айтса Рихан айтат, 가족 사진이에요. Бул биздин үй бүлөлүк сүрөт дейт.